Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulelela umuntu omemeza umemeza ngathi uyakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile awu nina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwele maholo lemhlabela impedule nina bentu lebande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa awu nina bakadalinyebo awu nina bakashaka nina bakamakhosetive awu abumnaka namamfombatane phansi ancebo nina bakaZulu liyaduma liyazongoma awu madoda phansi kwaNdebele ngiyabingelela kuyona zonke indawo kufinyelela khona lombukisi waluyalo lo obingelelayo Professor Ngwamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sakabheka umthetho mangabe ke unomntwana office ukumusa erehab ungakwazi ukuthi ushayele lezi number 081 513 5606 for calls uma nje ufuna ukufona 081 513 5606 if ufuna uWhatsApp ngerehab strictly for rehab 071 281 7509 number ka WhatsApp leyo 071 281 7509 number ka WhatsApp leyo email ithi mpmkizab@gmail.com but ngizoyifaka na ku description box if ever ufuna ukuhambisa ingane yakho rehab ngabe unenkinga yegambling ngabe unenkinga yokuthanda ucansi kuza kweqa ngabe unenkinga yokubhema intashi yiwunga ugwayi utshwala zonke izinto lezi ezine addiction uyakwazi ukuthi uxhumane nalezo number uzokwazi ukuthi usizakale leyo yethamele how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingosi engaphansi kwesitebele Mp TV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngokungena kwabo ezidakamizweni negigaba ababhekana nazo mase bengaphansi kwesidakamizwa namhlanje nginilanda ngenkunzi ebuya okwesithathu this is part 3 usiphamandla xaba ndoda kunjani yebo ngiyaphila futhi cha hayi nathi siyavuka mfowethu izolo sigcine lapho khona usixoxela ngendoda noma ngomngane wakho waphunyelwa izimali enanipetuza naye yebo uma ungasithatha usibeke uqhubeke lapho ogcine khona kuyintakalani futhi wami yeah ngoba ngeke ngachaza ukuthi ubumnandi waphenduka kwabhlungu wamuncu futhi wami ngoba lo mfana ube umfana osikhule naye sikhule ngenkonzo naye yeah sangena lezo ilingoke sagcina sabantu esigcina sibhema ugwayi ngena ogwayi singene into ewrong sagcina sibhema ngisho ama drugs yeah umfana kusanjalo sabhema ama drugs yena bekumfana wamahayi kubo bemthanda be right futhi ku yeah ngoba lo mfana wayeshayiswa imoto imali zakhe lezi azazidle kwakuyimali zokushayiswa imoto esamncane esafunda eprimary shayiswa ibhasi amasipala qhubeka isikhathi ke umfana waze sakhula sasaqeda ukufunda imali zakhe zaphuma esekhulile athi mayiphuma imali zakhe lo mfana uma wakhe umthengela umuzi yeah umthengela umuzi umthengela imoto mfana umfana ukuthanda ubumnandi ngoba every day uhlezi idako sengutshwala bucwala imoto jajule nje kuyaziwa nje ukuthi siyakasiphelele siyodako umsomluko uthi umsomluko imali indlela lo mfana abeyidla ngayo abengayihloniphi ngakhona bengayizwa kukhona ke amantombazane esesibesikuzana nawo sisasonta esontweni kusukela esontweni butwami yeah kusukela esontweni lamantombazane sibuye siwakhumbule shuthi yena sasingaphelanga isikhala sasesale kwakuyintombi kwayithanda kakhulu wathi ke masene imali wayikhumbula wahambe ifuna yona esafunda sifunda umatric lapho fika esikoleni sayo me-18 sibuke yena fika phini imoto phini imoto apho ingane zesikole ayigeliso 500 zonke kanti le ntombazane sinomfana ethandana naye sekuba kwesinengane naye bafunda naye esikoleni uyayibuka lento yabo engayithandi kusho ukuthi ingamphathi kahle
akhulume naye lo mfana yavela mphendula kabuhlungu yabo uzazi ukuthi yena-ke phela vele uyibhoza manje akekho zomtshela ngoba uyapraiswa phela ngoba umnemali bhuti wami angazi abantu utholana yiphi power imali inepower ngempela ngoba usiphelele bese ehlonishwa umfana omncane lo kodwa bese ehlonishwa ngisho abantu abadala ngenxa yemali ukuthi wenza izinto zenzeke kuyaziwa uncwebe itshela khala igazi ngiyakutshela bhuti wami bekuthi makuqhamuka yena kukhothama amadoda amadala hamba imoto yakhe bekuyimoto eqhuma kakhulu ethenge endiyeni hayi bethi mayiqhamuka imoto yizwe ungakaqhamuki nangoke masefikile futhi kucaca ngoba hayi ushiya kujabule wonke umuntu ade mayenza-ke lento esikoleni eyenze kusho ukuthi lo mfana angayithandi lento imphathe kabi ngakusasa phinde ebuye lo mfana enze same thing manze isikole njengoba ingena egeyithini uyingenisa ngo-5 rand uphathe u-5 rand ngoplastic isixa bafana lento beyenza lapha benze ibukwayo aqondana naye futhi lo mfana lo umfana ophansi lo baba lo sethandana nentombi yakhe umfana ophansi ungakhulumi kakhulu kodwa clean awusali nawe lapho ukhona ngikhona phela mina hayi bengingasali hayi mina uwe lo delela ngokubuka kwami abo mina nguwe lo nathi asiye khona ngiyakusola uyazi kodwa mina ngazi abantu bengena kanjalo into eningi ukuthi nje hayi ngomuntu othandwa abantu kukhona abantu abangayi bomnandi ngaphandle kwami babukho bomnandi ngaphandle kwasipha anginalutho mina kodwa-ke ngizofika ngibe ibhoza ngoba ngenza izinto zenzeke mina ngikwazi uku-understand umuntu ukuthi wena inkinga yakho yini ngikwazi ukuthi ngikwenzele ukuthi ushaya amahloni une-pride uyakwazi ukuzehlisa uveze inkinga yakho siyilungise mina ngizokwazi ukuthi ngikukhave ngabonakala inkinga yakho kubona nenkinga ukusaba amantombazane uyawathanda mina-ke kumele uzuze ukhuluma mina unemali nayo yonke into inkinga yakho nje ukuthi unokufala unenkwethu ngisho nje mina ngizokuthatha intombazane ngiyibeke la kuwena uthi ngithi ngimise ngendlela nawo bhuti wami yabo ayikhululeka lapha isho kuwena mama ngithi yabo umjida wabona lo mfana aqhele ngenxa yami umjida yabo kanjalo khona abantu abanezingane mina professor ngami fana uthi ingane zakho lezo noma wengane kuyimanje abahlala nabo obengane bahlanganiswa yimina yabo uDr Love mina mase ngikhulumile iyenzeka into siphelele lo mfana loyana shuthi vele bakhombane nalofana lo yabo umshanje ngibanga nalofana fana washo anyathi yabuya washa usiphele lashaya lo mfana ngempama yebo bhuti wami lapho ke bese kusebenza i-drug abo i-drug liyakurula lik-drive likwenza into ethandwa yona siphelele ama-drugs abesembusa ngale ndlela bhuti wami ngoba i-drugs liyinto engalungile kakhulu empilweni yomuntu yakushintsha ubuwena totally shintshe ubuwena kwenza kwakho behavior yakho ngayo yonke indlela ugcina wenza izinto owugarante kahle ukhulu ukuthi awusoze wazenza kodwa i-drugs uyayenza indlela engekho right ngayo leyanto leyana akuyona into yokudliwa umuntu leya bhuti wami yabo akuyona into yokudliwa umuntu ngoba iyakushintsha ubuwena siphelele bewumfana o-right olungile kodwa wajika kwanenhliziyo embi wathi ma imshalo yafana asuka kakhulu yafana wathi uyabona wahamba mfana hamba ngikhomba still hamba wabuya mfana kwamunca uma ibuya mfana awubuye isiphethe isibhamu nabantu bangesabuzi lo munye mfethu-ke sihamba naye uthi ukhethani wamakhathini isihlobo zakhe nosiphelelo wamakhathini
wathi uyamvala lo mfana ezosiphelele uthe wena naye uthi ufuna umshango impama uzwa yini babona ukuthi usephethe isibhamu hey mfana abantu shunqe senye into mfana abantu bhuti wami shaka valeka amadlebe ayizwi inhlamvu iduma la endlebeni ngimina ngathi ngibona inkanyezi one shot kula ukhethana mshawa phansi sifika ngisho esibhedlela nalo mfethu washona umqalo wendlela ufunda umatric nayo umqalo wendlela lutho akanamyucu ayizolana ebathi umsusu wempakayilo ayi akanamyucu lapho naye lo mfana lo samba naye usafunda ufunda umatric uqoka uniform okumele ngabe sesikoleni ngenxa lezidakamizwa gcina usuka kini uthi esikoleni ungafiki esikoleni into enzeka kulo mfana washona kanjalo bemthanda kakhulu kuba ekwababuhlungu bona babasiphelele bakwenza bamngcwaba zonke indleko zaziwa yibona kodwa akubanga mnandi kubo kwakhethana ngoba sebeluza impilo yengane yayo kwangathi ingenxa yasiphelele imoto yakhe sibuya nje lokushini athi sambe simzama kulana ngisho imoto icela igazi kongathi ngathi move yabo kwaba buhlungu lokho kodwa ukhethana washona kanjalo ukhethana mina ngeke ngithi ke mangisho ingenxa yesidakamizwa ukube idakamizwa sasingayisebenzisi ayikho yalezi zinto engabeyenzeka kodwa sasingeke wayengeke ayenze kwalento ayenza ahambe diza ngemali kanje ukuqala okwesibili wayengeke axabane nalo mfana usiphelele ngimazi kahle mina ewuyena esoba angadluli drugs wayengeke axabane nalo mfana kodwa ngenxa yokuthi kwakhona lento emrulayo egazini lakhe wayithuka sexabana naye lo mfana kwaba buhlungu ke kanjalo Khethani wangcwatshwa Dwami ma wakhe kuyimanje uyamzonda usiphelele uyamzonda usingane yakhe yabulaliswa uyena Dwami buhlungu leyo nto Dwami ziningi igemeka zenzeka kanjalo mina Dwami angikholwa uzwe inhlamvu eduma endlebeni uzwi le nto yenza bhuti wami ngibambe inkunzi leyo nto sibambe inkunzi hayi kwashuba ke lapha sibona sibambe security ikhathi zantambama phuthume etohoyini bhuti lo sibathatha bhuti lona sembamba qabulelisa umasi sangikhomba siyakhuthuza sithatha yonke into unobhasikhwama accuse athathe isikhwama khona isikhwama nje lezi khwama lezi esifaka isikhaftini ngaphansi sifake uniform sithatha lesi sikhwama siyasuka sisihamba ngoba sithi sihamba lento yalabafethu laba okusanga ungafuna ungashiyi lutho ngumuntu hayi ngisathatha isiqoko noma enye shuthathu yasithatha isiqoko lo muntu asibambe isikhwama yabo lona emathi sibambe isikhwama vele ashiya landelezini olma shiya landela thina sezwa ngento ko hey mhlambe zazisho wasinda kodwa umuntu uNkulunkulu emhle njalo angazi kanjani sayidlula kanje bhuti wami siseduze asizwa nje ukuthi kuno insimbi esekho umgaqo jombela ngale ndawo yehlela sabaliya kanjalo zisho kanti lesi sikhwama lesi sinesibhamu lona uzothi hayi bengithi ulambile isikhaftini sakho ufela isikhaftini sakho basunishiye uyithi ulambile kanti ufuna umshini kanti la kulesi sikhwama sasisitholile isibhamu ke lapho yabo sikhala ngaye ke njalo lo manje ngoba beninokungena emajalidini ngaphandle kokubanjwa letha siqaqaqaqa sesigoro kukhona nokunye okwekwanehlela khona emajalidini nafica igawulo ezabekho emajalidini hayibo kaningi bhuti wami kaningi bhuti wami ungene ejalidini lomuntu sekenzeka into kanjalo
yenzeka kanjani ngoba phela niplanile futhi ngicabanga ukuthi nibukisisile ukuthi yebo nizodla la yeah kuyenzeka bhuti wami ujangisa kakhona phela kwakho la awazi amaplani omuntu ungayitshela into kanti akuyona wazi ukuthi umuntu esigcina emsebenzini ngesikhathi sokuthi sometimes kanti umuntu uzofika abhambe lapha kuthiwa akabuyi noma khona ayikhohliwe kuye kwenzeka kanjalo ke ugaxele kanjalo angena thina nje ukade umuntu ukuthi hayi vele uhambile siyangena emzini wakhe kwakuyikhona ePhoenix thina ke bisiganga bhuti wami ngezikhathi zasekuseni ngazo lezi zikhathi lezi ungakashayi nje ngisho 12 uthi kushaya u12 wani sesihleli phansi siphethe imali siyabheka yona nje esiyifunayo le emnandi usujabuleke into ozoyenza njalo zonke izinsuku ngeke usurvive kanjalo ngokuthi umhlezi ukhalisa abantu zonke izinsuku ngeke uhlezi kumnandi ngeke uhlezi uphumelela khona lodwa loba isilimo biyenzeka ke leyo nto kuthiwami athi masiyenza lento ngelinye ilanga sifica lapha kuloya muzi akho umuntu ke lapha ngoba simfica ngekho umuntu siyangena kwethu kanti imbenzi ungihamba nesisi sasibathathu siphethe umfana uthanda ukudla kakhulu mtshela manje uzebhizi uyafudumeza manje sekuyikubo manje sema-microwave hey ubuka amamuvi kakhulu kahle ndoda mfethe ngenguye urijonya mfethe yini into yenzayo manje kanti lento ayenzayo mfethe uzosifaka enkingeni kakhulu ngoba kwebhizi lona nathi asisanakhe cela igazi phansi sekuyikwethu kanti lo siswa la uzothi maye emsebenzini kube khona ifile ayikhohlwayo endlini uphoqa ukuthi kufuneke abuye azendlini wathi maye sefika endlini siswa abantu wezwa nje ngishikini isho endlini yakhe ukuthi hayibo usho inkukhu inukabi manje lenyama owasho ukuthi ayibona-ke wathi lo sisi nje uphuma uyajika usesisibonile press ipanic button pressa kwakhe ipanic button usisi wabantu wow security blue manje la yabo ukuthi ukhululekile usukini uthi uyezwa usuzwa nge-siren isho ngaphandle umthuthu emawindini hawu ebhemile ungakholwa uyitshela ukuthi hayi iyadlula kanti hayi kuziwela kuziwelani khona kuziwe kini ngqo ababebengunga ngempela obekusho umbhobho wangeqala la nto engathi imuva sesibizwa ngombhobho kuthiwa siphume eyi basisiza kodwa ama-security futhi ngokomphakathi okusho usibamba ngesandla uthi ukhathele hey ungazi wena ukuthi uyi-most wanted kule ndawo kodwa awazi nakhona iy'thombe zethu hey angikwazi kodwa lokho ukuthi ngiyafunwa ngenxa yezimo ey'thize izinto okuzenze ungayinaki wena kanti khona amakamera kanti usuyishiye emumva amakamera akuthathayo nezinto okubhema ogwayi bhuti wami abokubhema ogwayi zinomuntu ulahle phuza ngeglasi ubeke lezo zinto lezo ziyakulandelisana fingerprint but ma-footage kanti mezi umuntu uyayithatha lento iyiswe uvule icala ube necala elonje ngawe wena wazi uyaqhubeka nokuganga leyo nto ibonakala mhla uboshwa uvele uboshelwe isilophu ubanjwa amaphoyisa silophu sensanga nje to hayi asijike la police station uthi avele uyophuma ukhululekile kuthiwe nayo ma-footage hey uzosukhunjula kusondoda uyakhumbula ngosuku olukuthi endaweni yokuthi kanje uboshwe kanjalo boshiwe kanjalo abafuthi abaningi
ngenxa i-drugs kahle ngoba bhuti wami mina ngikutshele mina kahle mina ngikhulumele lami side ukuba ngaze ngisibheme isidakamizwa bhuti wami mhlambe ngabe nginceke mhlambe ngabe ngishonela ivangeli ngitshela bhuti wami uNkulunkulu indlela impilo yami involve ngaye part yayo kahle nje lo uNkulunkulu beumngani wami aso sonke isikhathi yonke into engiyenzayo ngihambisa phambili ngobani kahle thina khona into sesizikhohle sabantu ukumbonga uNkulunkulu ukuthi muhle aso sonke ikhathi kukube kukuhle umuntu ukaswela izizathu sokuthi abonge uNkulunkulu kuyabheda anginalutho kanti uNkulunkulu umbonge njalo unani ungenani bhuti wami ngisho njalo ubonge ukuthi uyaphila bhuti wami kukodwa kusho likhulu baningi abantu abanezimali bhuti wami ama-bodyguard benama-security benamakhamera kwakhe biyeliwe khona ugadiwe kodwa angavuki ngivuke mina ngisinona eduze komgaqo dlula imoto lana kushipami kodwa ngivuke hawu ngoba nginswempo noma ngoba ngithanda mina khona lento ethi umusa kaNkulunkulu bhuti wami isimanga leyo nto ayithengwa ayibizwa ngamali lehanto awuyikhetheli awuyiceli umusa kaNkulunkulu isimanga bhuti wami uNkulunkulu usebenza emhlakalweni ungakholwa ukuthi kwenzakale kanjani ngavuka wangangibona lo kanjani ungakholwa kanti hayi uNkulunkulu ubesanawe umusa wakhe uphe wakho ngokumbonga kwakho ngokungamnyezi kwakho ngokungamngabazi konke okwenzakala uthathe ngokuthi kuyintando yakhe mina ngibuso lokho kunesizathu konke okwenzakala ukuthi kwakumele kube nje ngiyitshele lokho ngaso sonke isikhathi ukuthi kwakumele kube nje mhlawumbe kube akubanga nje abangiphili mhlawumbe ngiyiduduze ngalokho ukuthi kwakumele ngidlule la lolu hambo leli ayikho into engangayenza ukuvimba lesimo ukuthi ngidlule la mhlawumbe khona isimo kumele namanje ngoba ngingakaphumi khona la engingakafiki khona lento engingakayifundi engifundiswa yona mina ngibe nalokho ngaso sonke isikhathi ukuthi kwakumele ngihlushwe ukuze ngizazi imiso zikaNkulunkulu ngoba ngempilo yami nenjongo naye sithanda sonke bhuti wami siyafana phambi kobuso bakhe mkhulu njalo bhuti wami angisweli-ke mina isizathu sokumbonga nginani ngingenani hlezi ngazi ukuthi ukhona kodwa okwenzakalayo uyazi yena uvume yena uyakholelwa ukuthi uNkulunkulu uzokukhipha kusasa kule nto ngikholelwa ekuthenini bhuti wami kumele kube nje uyena inhloso yakhe ukuba akathandi ngabe sengaphuma ukuba kufanele ngibheke shuthi khona ngithi khona la ngingakafiki khona lesi sifundo engingakasifundi ngithandazele mina ukuthi ngicela ukuthi konke kwenzeke ngendlela kungaze konakale kakhulu ngisaphelele ngisanamehla amothu ngisayambela ngisanamazi kuthini uma ubona umuntu ekade niphila naye eneso engasenaliso nezimo zokuphila la emgaqweni okade enomlenze akasenawo umlenze nezimo zokuphila la emgaqweni kodwa wena usalokhu uphelele yekuthini kuwa ile nto ke ngisho ukuthi hayi ngoba ngeke ngibone ukuthi mina mhlambe ngintswempu kakhulu noma ngingcono kunaye ngike ngithi mina uNkulunkulu uvumile kuyena ukuthi kube njalo mhlambe ngenxa yesimo esisize yena abengasiboni ezama ukumqwashisa entweni ethize ezama ukumbamba futhi entweni ethize ukube mhlambe kube asenzeka ngaleso sigameko mhlambe ngabe wafa
noma umbambe ekuthenini aye ukudlebeleka mhlawumbe uhlupha kakhulu abantu ngalezi nyawo zakhe uyahlupha uhamba kakhulu gcina enza into ewrong semhlalisa phansi jabulele lokho ukuthi ngoba ngeke ngasho ukuthi isizathu sokubonga ngokuswela ubonga ukuthi uyaphila kodwa unjalo uyaphila lokho kusho likhulu bhuti wami kusho likhulu uthela umfana wadubuleka kade kumele ngabe usesikoleni kwakumele ayobhala okay matric kunenkinga khona abazali ababhekene nayo abazali bathola ucingo wathi ingane isidutshuliwe ishonile kodwa umzali lapha khona wazi ukuthi ingane kuphi isesikoleni ilungiselela ukubhala namanje kuyenzeka leyo nto kunabazali abasemsebenzini njengamanje abazi ukuthi ingane ziseyikoleni kanti ingane ziseyindaweni zazo yini kumele yenziwe abazali nothisha ukuhlangabezana uqinisekisa ukuthi umntwana usendaweni eright ngesikhathi esiright uma umntwana engafikanga umzali akwazi lokho uma umntwana engeke esikoleni uthisha akwazi lokho akuzwe ngomzali ngoba manje kungekho ukuxhumana okuhle bagcina lo muntu okuyena engabe ugadekile adlebeleka kungabibikho obonayo ukuthi useyadlebeleka ngoba akukho ukuxhumana kothisha nabazali ngokucabanga kwakho yini kumele yenziwe abazali nothisha ukuvikela abantwana bethu ukuthi bhuti wami leyo nto umzali nothisha angike ngithi kufanele bebe abantu abaconnected nabaxhumanayo ngaso sonke isikhathi umzali uthisha nomzali kufanele nokuthi uma wakho no-anti wakho noma uma wakho nodadewabo bezwane ngaso sonke isikhathi ngikwazi ukuthi mina inkinga yami enginayo njengengane mangikhuluma nawe thisha wami kufanele ukuthi ngikhuluma noma ngikhululeke manginawe ngaso sonke isikhathi ngikwazi ukuthi umzali wami maye ngekho ngazi ukuthi uthisha wami ukhona ngimthemba uthisha ngayo yonke into nomzali amthemba uthisha wakhe ukuthi ingane yami masezandleni zakhe ikhululekile akwazi ukuthi ingane uma ukuthi sesikoleni mina ngazi ukuthi sesikoleni ingane yami kuthisha ngikhululekile ingane nayo bhuti wami imele enye into kumele balekile ukuthi ingane iyona ifundiseke ukuthi ikwazi ukuright nokurong into ekishayo thina sike sigijimela kuba badala sabancane gijimela into zabantu abadala ungakuboni ukubaleka nobumnandi bokuba ingane leyo nto kibe inkinga asikuboni thina umusa ingane lokho ukuthi kuba ingane kumnandi kusanomuntu odependele kuyena kusanomuntu ostresakayo ngayo ukuthi uzolala edleni mnandi leyo nto kodwa musa kuleso stage awuboni lokho yabo ngakho angazi ukuthi ingane ungayifundisa kanjani ukuthi ingazilandelwe ngento ekumele iyenze right for yona angazi ukuthi ingane ungayifundisa kanjani ukuthi yazi ukuthi ingatshelwa ngento yayo ebalekile empilweni yayo ihambise phambili ngaso sonke isikhathi ngoba ukushaya kwesinye isikhathi akufundisi yabo ingane esikhathini samanje uyibone ingane ibone i-wrong ngokwenza into right ukufunda ibona ingane ngathi ku-wrong ifuna ukulandelwa uthisha akuncengele ukupha isinko akuncengele ukufundisa into izele la usulokhu ulandelwa manje uyabhanka uyalandela ushawela into e-right okumele uyenze oyisukela ekhaya kumzali wathi uzoyenza esikoleni kodwa usulandelelwa yona uxabana nalomuntu ozokunika lento izelela uthisha leyo nto angiyazi yenzeka kanjani into ebezizenza kwanathi sibone siyikhokho
golozela uthisha ibona yona isikole akutshela uthisha uthi mina ngibile ngangawo ngadlula kulezi zinto okusona wena ukazi ube ngangami manje ungangitshelani kodwa still uyitshela ukuthi uyase ngitshela lo meniyari lo yini uzongitshelani lokho ufuna sizwe uzowenzani pho la esikoleni ngithi ngizofunda esikoleni nangu yena lo muntu onalento engiyifunayo le ngithi ngizoyifuna la uyena lo muntu ozonginika yona kodwa ngifuna nginike kahle kahle into engisho ukuthi kufuneke uyazi into yele esikoleni ingane uma ingakwazi ukuthi ingane emqondweni wazo zifunde ukuthi zazi ukuthi yiyelene esikoleni yazi ngize ngithini ngize ngithi angcono ukuba uqala ube mdala ikushuka impilo bese kuba mncane bese kuyazi ukuthi makuthiwa unikwa isinkwa usuku unikwana manje uma ukhula uqala unikwa into ongazi ukuthi unikwana ubona late ukuthi shayifo asikhahlele isinkwa nginikwa ngethi kodwa ulambile kahle kahle yazi khahlela isinkwa ulambile ayizwa leyo yona into ekishaya le hawu mase sibheke phansi leli plate leli khalithi awu sufuna uzicosha manje akusekho sugulile-ke manje akasekho nomama noma nobaba lo kade kugadile impilo ibhekene nawe ngesiqu zamehlo sekuqhamuke ilambile phela-ke saqoqa khona la phansi sahlanganisa zadla ilezo-ke ey'ngenalutho iy'ngane ezazi ukuthi yiyelene esikoleni lezi ey'ngenalutho engenazo ngisho iy'cathulo kodwa ngokuthi uyazi ukuthi ukuze ngiphumelele impumelelo yami la ilele kulo thisha ilele kulo mama ilele kulo baba ilele kulo bhuti ilele kulo sisi yebo incane mfundi wena ngoba u-right wena hayi ubona ukuthi ekhaya ngiyathola yonke into engiyifunayo ngidlale lo thisha lo uthini lo ngesikoleni mina ngiyilapho phuma lana emakhaya bazonginika imali yokuya esikoleni ngihambe siyohlala laphayana sibheme ngizocupha iy'khathi zokuphuma kwesikole mase ngiyagoduka lapho ukuyitshela ukuthi uqambela umuntu amanga lapho ugoqa umuntu ngempilo yakho kanti sukuyigoqa wena kuhambeni kwesikhathi uyakubona lokho kukhuleni kwakho uyayibona lokho isikhathi oyimoshele sona ukuthi ngadlala ngesikhathi empilweni yami bengabe kuningi engikwenzile ibuye ingqondo sengasekho-ke lapho ukubuyela emuva othisha-ke sebesho khona ukuthi ngcono usuyabona uvuna ukutshalile ukuthi ubani-ke omdala phakathi kwami nawe lapho usuyakhala singalwisana kanjani singabazali nothisha ngabafundi abafana nawe ngoba uthi wawufika nebhakede lensango kubhenywa iy'ngane iy'petuke ezinye y'quleke zichame ezinye kungalwisana kanjani nabafundi abakanjalo ngoba bamosha iy'mpilo zey'ngane ey'ningi bhuti wami uthisha nomzali akulula ukuthi alisane naleyo nto ngoba ngaso sonke isikhathi ngeke abe la emva kwengane into engathi ingenzeka mina angazi ukuthi iy'ngane izona ekumele zifundiswe phela nje ukuthi umuntu ay-understand into noma security serious esikoleni akwazi oku-right noku-wrong security bhuti wami into mufuna ukuyenza ngisho ngenzakalani uzoyenza ngisho ngangamangakanani ama-security iy'ngane uma yifuna ukuyenza into wrong zizoyenza ingakhona vele ngeke kodwa kufane izoncipha khona ukuthi iyenzeke leyo nto kodwa ngeke iphele leyo nto ngobani iy'ngane emqondweni wazo ayiphumile le nto ngaso sonke isikhathi uchance utholayo izofuna ukusebenzisa bhuti wami
ngitshele ngenze example njengejele nje bhuti wami. Indawo kanjani leyana ekuyoshintshwa impilo zabantu angithi. Yeah. Umuntu ezama ukuboniswa iphutha lenzile ukuthi abuye esewomunye umuntu ehlukile. Kuvalwe yonke into lapha. Hle lapha kule ndawo akumele akuvumeleke lutho. Mhlambe amafoni zonke lezo zinto. Itofu ngoba sekuphekwa ngisho ukuphekwa. Ayivumelekile zonke lezo zinto bhuti wami. Amaphoyisa akhona ayakade. I-hour ne-hour yahamba check. Kodwa uyenzeka konke lokho ama-drugs. Lawo kuthiwa uyeka wona, uboshelwe wona i-drugs. Kodwa-ke khona abafike bewadayise phakathi. Ufike ulithole phakathi. Uyibuza ukuthi kanjani. Endaweni owazi kahle ukuthi lana lento akumele ngabe khona. Ngizama ukisho ukuthi utwami into umuntu mayifuna ukuyenza uyayenza. Ngeke uthi uyamvala. Ngeke uthi ngoba khona amaphoyisa ngeke kwazi ukuthi kube khona i-drugs. Ngeke umuntu angazi ingane ngathi mikhula angazi ifundiswa kanjani. Ivalwe kanjani ukuthi sisuke sabancane kodwa nakhona ukubona ukright nokronke okulungele. Yabo. Uwazi ukuthi ufunani empilweni. Into ikade uyisho bhuti wami ukuthi umuntu ezalwe esenolwazi lonke ngokuhle nokubi empilweni akwenzeki kodwa lokho. Kuthini mawubona umuntu omusha ngene izidakamizwa njengani? Esafike fresh njengami nje sayitshela ukuthi usile bump. Ngeke kuthini ku? Inhliziyo yami ibuhlungu bhuti wami. Esanale attitude ukuthi yena ungcono nabanye. Lisamrula. Lingakamruli njalo. Esabona ukuthi uyena orulayo. Udliswa izathu ezithize ngoba usigcina siyiqoqa kanjalo. Siqhamela mangalokho. Udliswa izathu ezithize ukuthi keep stress. Wazini wena ngine-stress man? Ngine-stress mina. Ngifuna ukujabula mangidla lento. Angizwa mina ngalento. Ngoba uqala lapho bhuti wami. Ngingakajampi. I-drugs ke lesilimo usathana ngempela lo bhuti wami. Yabo Musa liqala kanjalo. Afune uba nenhlanhla imali nokulithola. Yazi uba nenhlanhla nje. Ngithola imali ngithola ngapha nangapha. Ngingakajampi phela. Ayishaye kivalo, uhlanganiseka nje ngezikamnandi. Akakajampi lapho. Kusahamba kahle yonke into wena uthi mhlambe vele ubhema mangibuya eskoleni. Wangibhema uqala uthi mangibuya eskoleni sisihleli siyaphela. Kanti liya ngokungena lento egazini lakho. Ungagcina uthi ngibhema ekuseni nantambama kuphela. Kanti iya ngokujwayela lento. Uthi vele phela ngibhenyiswa ukuthi bangivakashele oqueen. Yabo uyayigoqa ngalokho nje. Kanti liya ngokujova lento lokhu ingena egazini lakho. Ugcina uba addicted. Nakhona u-addicted still usungenile drugsini. Wena uzohlezi uyibona ungcono kunabanye. Yes. Uhlezi uyibona ungcono angazi indaba leyanto. Indlela evela ukushaya ngayo umqondo wakho. Still ngisho usubona ukuthi usufucked up kodwa uyibona ungcono. Ngoba ukubona la emgaqweni script yathi sokugcina kodwa hayi uyazazi. Azayitshela umuntu. Azashayitha kini lokulitshekile kuthele ngcolile. Uyabo usana lokho akupheli lokho uthi mina usibani bani. Kodwa angazi msuka engayiboni into esishayayo la drugsini ukuthi umqondo wakho angazi lutha kanjani kodwa futhi ngesikhathi usalibhemile yabo masumdala kulona futhi wami i-drugs kuba khona izinto ezithize nezimo ezithize obe ungasakwazi ukuzenza uzenza usaliqala
entweni angizuyazi uyafunda uyakhula ngeke usafana nomuntu oqala i-drugs uma ngiqala i-drugs khona izinto njengokuthi bhuti wami utshontshe ekhaya yeah yabo awumuntu osenza leyo nto umuntu osafika i-drugs utshontshe ekhaya ukuzusa abantu abathanda ubuhlungu ngoba usikuzusa abantu abathanda ubuhlungu leyo nto bhuti wami bengiyenza mina ngikutshela isimanga-ke namhlanje ngiconfesse-ke namhlanje bhuti wami mina ngiye ngakutshela ukuthi ngizalwa i-single parent yeah mina uma wami wangizala bese ubaba wami washona ngo-98 ngo-96 mina November 1 kusasa usuku lami lokuzalwa uma wami bhuti wami wasikhulisa nosisi wami sibabili indlela sikhulisa ngayo kungemnandi kunzima evuka nathi evuka wathi mhlambe nami 2000 wakhona ikhehla litholayo futhi wayemathola lo baba bathola ingane ngo-2002 yeah usisi wami omncane lo manje lo mkhulile manje uyasebenzeni wondloma manje 2002 indlela i-drugs elesihlungu ngayo yazi le ngane le ingane incane besala ngisho nami ingane kodwa manje ngenxa ye-drugs yona kwazi ukungitshela mina bhuti wami mdala kodwa mina nginasey mina yona khuluma kuzwakala manje ukwazi ukuthi ingikhiphe endlini kodwa hayi phela ayingengikhiphe mina umuzi wami ngangisho njalo ngoba ugadifa ifa liphi ngenalutho uma wami la ngane yangikhipha ngendlela kodwa ngoba yangithengela indlela empila ngifuna ngikhiphe endlini enkulu ngoba ngithanda sengibaphoxa kakhulu bahluphe kakhulu yangane sekhanga bahluphile ngenxa ye-drugs mina ngoba bengithanda uma wami wathola le ngane ngo-2002 ngo-2006 wathola umagcina wasekhaya ngoba ngizamukisa wathola umagcina wasekhaya umfana wasekhaya ngo-2006 2009 washona lo baba sukela lapho 2009 ungaphindanga waba nomuntu wesilisa wathi wathi nomona nje indaba yomuntu wesilisa umama kuyimanje angikaze ngibe nenkinga mina amakhehla ufunani lo baba ngiyazi nje leyo nto umana nje beyihlonipha esihlonipha nazi singane zakhe ahle into engizama ukuyisho bhuti wami ingane zasekhaya esikhulisile kanzima yeah ngazi ukuthi ngisikhulise kanzima ewevuka nathi kodwa ngenxa yesidakamizwa bhuti wami bengikwazi ngazi ukuthi akanalutho okukhona lana iqhathaniswa kanzima ngoba uma wami bengenamuzi sikhule hambe eqasha yeah uma hambe eqasha ngikhula wathi ngabo 2000 wathola umxhaso mayithola lenzo umxhaso umana lenzo umxhaso angazi noma ngathi ibhathi noma yinto yami hlale kumbe mnandi yakreka le nto yavela ngisho ebhobheni solezo kanti ngemuva inhlabathi lokhu ihamba ngoba nginetha agcina indlu ilenga kanje isikhala nje ubuka phansi yebo bhuti wami usubuka phansi amakhelwane umuzi usezansi emgaqweni ingasaphephile nje ngoba ngitshela ukuthi kuthiwa indlu
Ahlase lapho bhuti wami indaba into engizama ukuvezela yona ukuthi uma wami indlela ebehlanganisa ngayo indlela ebekunzima ngayo impilo ebesiyiphila kodwa ngikwazi ngenxa ye drugs ukuthi lo muntu ngimzisa ubuhlungu indlela ebeshizila ngayo waba lo muzi kwacaca ukuthi umphefumulo uyayibamba indlela ngempela ngoba le yandle bengawo isihlalo kodwa sanete saphuma wodlo phansi sukela lapho uma la yelindlu bazomnika indlu entsha sukela ngawo 2003 mhlawumbe ngisanda kuqala 4 5 ngisanda kuqala isikole mhlawumbe 2005 6 sengikhumbula njengoba ngisengifunda bhuti wami angawuthola umuzi lokuthize wakhela umuzi wakhe uzowakhela lutho umuzi waze wathiwa akahlale ebanesicefazana ethu angcono abasoma bezolungisa maye uvela uzosiza ngomsindo nje wathiwa akawugade wani umuzi kuthiwa akawugade manje 2015 kuthiwa hayi umuzi ngoba baba wakhona eshonile wona lo muzi somfica unenkinga lo baba wakhona ethakaza yona akutshela izohamba izifike kubola abantu lento hayibo ngathi kutshela bhuti wami umuzi phansi kushaneliwe kanje kungekho lutho la ubona kubhoku imvuku impethu phansi kanje bhuti wami engizama ukisho bhuti wami umabe ngibahluphe ekhaya kahle umuntu engizama ukisho engenalutho ngazi kahle kodwa ngikwazi ukuthi ngitshontshe lento yokugcina ngenxa ye drugs indlela enamanyala ngayo indlela elikwenza nengqondo usungasasebenzi ngazi ukuthi umana uhole igrant ukuze kudliwe bamba amatoho awashiya impahla zabantu ukuze athenge lokudla ngikwazi ukuthi ngitshontshe leyo nto yokugcina hambe ngiyoyidayisa beme drugs musa liqala ke drugs labantu abathandayo bona bazisa ubuhlungu sasaba ukuphuma ngaphandle ngoba yazi labantu laba abathandayo ngeke bekwenze lutho yabo uthatha leyo advantage lokho ngibazisa ubuhlungu leyo ngane yasekhaya esafunda ngane yasekhaya ngibazisa ubuhlungu ngaso sonke isikhathi kanti naye yakhula ikhulile engakushuthi yokuthi ubhuti wethu ngibuye ngiyeke i-drugs ngibe right ube yimina ubakhavayo ekhaya angabuyela e-drugsini uqala phansi ngibaphuca ngisho amafoni engabathengela wona ungayona impilo lo bhuti wami ungena endlini ujatshule kumnandi kuhlekwa buka i-TV uma wangena nya yabo kushintsha umuntu endlini into asukuma ecofisa ifoni yakhe echajini ayihlalise ngakuyona kuba akakwazi ukuthi ucabangani akanye umzobele uvukele ikhanda lakho nje ngobani ngazi ukuthi akekho umuntu ozomenzana akekho umuntu ozomshaya hlala namantombazana noma kungibusa lokho umusuma uyangithanda ngeke angibophe ngeke angizwise ubuhlungu ngaso sonke isikhathi uzozama yena ukwenza ngathi uyamcasula lento kodwa ngeke angenze into ebuhlungu kodwa mina ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngibazisa ubuhlungu bhuti wami i-drugs inkinga agcina uma wami ekhipha amagama ukuthi ngcono angcwabe ngife azi ukuthi uphumule ngoba sengiqala ngihlala ngihambe ngihlala kanje washo kanje ukuthi ngcono azi ukuthi ithambo lami lifihlephi ukuze naye athole ukuphumula ngoba uyazaca mama ngithanda kakhulu nabhuti wami bekholelwa kumina bekholelwa kakhulu kumina uma wami bhuti wami ngathi ngifunda isikole bengihlaniphile mina kusuka first year ngaze ngifunda first year mina bhuti wami ngawuphasa first year ngoba ngisho ukuthi ugrade R ngufundanga ngajikiswa ngenxa ukuthi isandla sami sifike la kwathiwa ngibuyele ekhaya ngizongena unyawo landelayo ngifika sengifunda ugrade 1 ngisawufunda ugrade R nguphasa umathi ancane lo hayi lo samncane kabi lo anguphindi ngawuphinde wesibili phinde noma wesibili ngenza imanga ngathi
kusukela lapho-ke ngenza imanga hlakaniphe ngale ndlela hlakaniphe ngale ndlela uma enethemba ukuthi nayo ingane yami izongikhipha ehluphekweni funda isikole ungihamba grade 7 awu ngenza into engazi zenziwe high school awu mina bengithengelwa bhuti wami izinto engingakwazi ukuthi afford uma ngenxa yento ebengiyona esikoleni demoni ngapha lafika mina ngitshela bhuti wami ukuthi uthisha wafika wancenga umisi wami ukuthi yini inkinga yasiphakathi yini inkinga yasiphakathi uma wavela uxasi wakho wathi wena ubona ukuthi mina ngiyathanda lento ayiyona ubona ukuthi mina ngikhona into engiyijabulelayo kule nto eyenzakalayo yabo nama ingijabulisi lento ngoba sisi wami umdala wathola ingane efunda u8 wasiya isikole mina ngathi ngifunda isikole ngathi ngiyakanani uma yoyijabula kabe iqhenya ngami engamphoxa uma manje nansi-ke enye inkinga mfowethu kanti othisha bayakwazi ukuthi bethi bafuna ukuyohlala phansi nabazali kuficakala ukuthi umzali ulwandle ligcwele ivele phela yavele yamcika lento ngoba nayo indlela afika ngayo uzonza ngathi uma uyayazi lento noma uyayithanda uzomtshela ukuthi ngingeze esikoleni angitshela ngibuyele esikoleni awula mtshela into oqala usiphanga usiyafunda mina ngazi ukuthi usiphawu uyaloba sonke insuku usiphawu ukuya esikoleni uyabona ukuthi uma wakho aba nephutha lapho ungakusho lokho ngoba manje kwakumele makuvela into enjengaleyo behlale phansi bobo benjengabazali kudilwe nenkinga yakho ngoba lo thisha wayebona ukuthi ikhonto ekhona kuwe yenzeka-ke leyo nto wabuza ukuthi inkinga yami wamtshela uma kahle mina ngizokutshela ade ngayibona lento nawe ngabe uyangitshela yini wena yini inkinga yakhe esikoleni nami ngizokutshela inkinga yami engiyibona la yabo washo ukuthi hayi usiphase ngiyambona ukuthi ikhonto eseyihle wathi ya uyambona-ke uyakwazi ukuthi umbone usiphawu Izidakamizwa akasayedwa and futhi akusayona le nsanga beyidla leseyidla manje khona uhlobo lwesidakamizwa seludla bathini umisi wathi wena inkinga kusho ukuthi bathini khona usisi wami umngani ya-anti esifunda naye eklasini elilodwa amanda xaba nosiphamandla xaba sabandawonye ingane phansi ethulayo amanda ubethi ngisho ngenzani xoshiwe esikoleni ususpendiwe ntshontshe into zabantu namacala amangaka kodwa akasho ekhaya mina bengibona ukuthi amanda yangisiza sisi wami gcwele kodwa enalokho akhulume nami amanda sipha yini yekela lento yenzayo yini kanti bethi yini kanti inkinga yakho oyifunayo ngobani amanda ebona ukuthi enamahloni ngibonisa nabantu yabobhuti wakhe engasho kodwa ekhaya ngaso sonke isikhathi mina ngitshela ukuthi amanda ungicebile lutho hawu abayazi lento ekhaya yabo qhubeka ukuthi ngisuspendiswa into lonke ngiye esikoleni umisi wagcina efika ngimaya emtshela ukuthi asiphamandla ma ukuthi useyanqeni esikoleni nayo imali yokugibela ngizomnika imali yokugibela zonke insuku umisi ekhipha 50 rand umisi wami accounting lo engamshala 92% ola ubeyiqhenya ngami ngobani ngafikela kuyena ngifunda 6 engifundisa i-EMS kusayi-EMS azi ukuthi ibalo mgudi kuzona aze ngawukhetha izifundo ezangiyithatha i-accounting kanti nayo siyayisa ufundisa accounting aphinde ngafundisa uyena i-accounting futhi eyiqhenya ngami ethi isandla sami lesi ebatshela abantu safika Izidakamizwa zamphuca lento le uyilento ayiyona mfana uyiprova ngami naye vele othisha osamncane vuma ngami uthi hayi ngiyayibona ukuthi kusho lento ngiyakwazi ukuyenza amakhona ingane nje eziyisandla sami kusukela kwi-EMS 6-7 accounting nganyuka nayo 8 ngekhethi ifundo waphinde wangifundisa uyena
ngimenzela nje lento manje ngajika mina ngajike ngenza leyo nto ekugcineni sengingasayi esikoleni fundisa ngithengela khona incwadi accounting bengafunda bengabhalelwe encwadini ama exercise khona ama study guides question book the answer book ufunda ngala ufundela ama answer afike ngala uyisayona nje kumako kuyona ba u380 uma wathenga kanzima leyo mali ngayidla mamkhulu angithengela ngayidla anto angithengela ngayidla 3 times kwaba 8000 nemali masibala leyo mali azathenga uyena umisi udle kusasa lakho yebo into ezosiza mina bhuti wami tabacabangela mina into eright cabangela isilimo into engayicabangeli ileyo nto ke basho ishaya thina why inwele zakho ngathi zinama curls zama-curls angani ngoba sezinkulu kakhulu angazi kodwa zona zamarol ziyarolana ngazi zinkulu yayinwele ukube nje ziyagezwa ngabe ziyayicacisa kuthiwa mina ngabe ngishanga afenga cha mfowethu idla amaningi esakeni mfowethu siyabonga ukuthi ufike uzoba ingxenye yabantu abaqwashisa isizwe kunenkinga khona eSouth Africa ayithandwa into eyakha isizwe bafuna ientertainment bafuna bathanda ukujabula kodwa manje into ebhlungu sijabula kuphi ezweni elije elineyingane ezihlala emgaqweni elineyingane ezilala ngaphansi koplastic elineyingane ezijova elineyingane ezifayo zihamba zifehamba izwe elineyingane elinomama abazali ingane engekho namhlanje esemgaqweni sifuna ukujabula odakeni sifuna ukujabula emanyaleni akekho ufuna ukwamukela ubuqiniso nomjalo bempilo uma ngilethe umuntu la afike azoqwashisa isizwe ngaphandle ukuthi axoxe igameko enjengomntshontsho mhlawumbe ashawe ngiba umuntu omubi ongasalandeli imigomo yabo ayisalandeli imigomo yamabona kude yokuqwashisa isizwe ngezinto ezenzakalayo kulesizwe ngoba iqiniso lithi ngisho abasebenzayo basengcupheni ezidakamizwa laba bajabula benza oma party oma end year function party ababhema ohabli ngelinye ilanga uzongaza ukuthi kufakweni kuyihabli iyavuvuzela khona lapha iwunga ngitshela into eyenzakalayo emaklabhini kunamantombazane athunyelwayo izigebengu ukuthi batarget abantu abanemali yinto leyo eyenzakalayo bebaspayikhela izinto belale bephuza yinto leyo yenza angikhuluma imovie makufika umuntu one experience yaleyo nto efike batshela bangitshela ukuthi lo muntu uyabheda asamfuni kukhuluma izinto ezenzakalayo umuntu into ezothi mayisiyenzakala kuye akhohle ukuthi khona lapha ekayigcoba khona ngenyawo wayikhahlela wayishaya ngesithende inkinga ke sibhekene naye eSouth Africa angazi noma bafuna ngiyifake content noma bafuna ngenzeni kodwa mina nginenkani mina yakithi kwamkhithi ngiyona manje ngisale nabantu abawu2 kulo 100,000 enginawo wama subscribers as long as labo bantu bezimisela ukuthi bafunde kukhona konke engikulethayo lapha ngoba ekugcineni siyafisizwe sifili isizwe ngakho ke mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu usubuke weza wafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell lokho kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona esinye isiqephu esisiposayo insimbi izoqenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalelo suku njengoba bengishilo ukuthi if ever ufuna rehab nansi number ongayishayela 081 513 5606 inamba yama calls leyo mina ngqo uprofessor uzomthola lapho if lapho ufuna ukungi-WhatsApp 071 281 7509
abantu ke engathi uyathinga nje manje. Hey, butwanga. Si abantu ke olele banama addiction ngeindlela ezihlukene. Khona be gambling, khona be abentashi, khona abathanda ucansi ukuze kweqe, khona ababhemi unga, khona banezinkinga zikatshwala. Siyakwazi ukuthi sisize ngazo zonke lezo zinto lezo. Ngakho ke ungakwazi ukuthi ungishayele enambeni yami lezi engiyibizile ukuze sizokwazi ukuthi sikusize noma ngabe une medical aid noma unayo medical aid, kukhona konke sizokwazi ukuthi sikulekelele. Ngakho ke mina sencenga.